Tsaliku kripudi hidia die. Tsaliku kripudi hidia die. Kekhrieyie
Tsaliku Kesiezie hipengwa thetha. Tsaliku Kesiezie hipengwa thetha. Tsaliku Pfhe. Tsaliku Pfhe.
Jehovahnuo niniliji hari kemetogo Ketshe kemezimie vazeru Jehovah mie po priya kezako mu po Kekrieyie dirlikemo Mera tuya kezako gibaya Jehovah diliuwe po kripriya kezako kia muhu badi semie kelasya Methadi Jehovah Liezietsu siliji Pogi reze kelimie Thejasanuo Uke laglio Jesu Christa zanu Jedo Kepenufur shudo di lerkelie peteko kelusia Uko Kerüsuo Kelhoukhotuo Jedo ko pastor Dr. Ruokuovilie Nipu disepor ko Petolasatuo Terienu kezedi Tsali Mechü Tsali Thejasanuo Kesiezie mo eno Mhasituo Kire Vilhoulenuo ko tasudo puti bio ko tsuya Tsali kuse mule taro pete Kesiezie tali di kelilito Christa nie nushobarno Jesus a Cecilie nie koke hurapotori oza nie nilieto nie Jesus Kerüsuo zapu sebu Kesiezie putiselido Kephrü enoli Vilhoulenuo Liezietsu Sau eno Kelhoukhotuo Suokhrie Unye Kethodie uko Dikon Medolezo bu peteko la Thejasanuo uko bu Kesiezie putiselido Isaiah tute Pfhe Pfhe kusoku Kerüsuo nu Pfhe die Isaiah tute Pfhe Pfhe
kusoku kerese nunu mevedie. Jehovah sie temi hako utienu apenyovoria, mu uko tiepie arhuya, deri uko nuwe akinu pechepi, mu uko arasho ketese, pemo seketuo temi die propuso, sela a temi hako pie, ma ungo ketse tsela setuo, kemeri ketse mu ungo ketse, uko kesi mieko mhasi ka zdadio, mu uko kele mieko mhale ke viewadio. Ya Jehovah la nyemhahar ke vie pesu toria ketzego, umhato ke zinu ke bako, mu sie supunye unguda, supunye usida ike bako, nieko hanya biek pe kepe lawaya. Li to se li nyu tu me, tse ke li nyau, bu tse ke su se, bu atse samo si tu me, mori marhi ue purhi ke su se, bu ke si ke le puri tu mo i tu me. Israel hakelie, Lebanon we liekro ke tse pu tse da, mu liekro ke tse pie ke tsa pu, tseda ketuo puti tsamoda mome, senye nyevoko lese tsonu dieko renedo mu michi miri merer muzi ketsu nunu mhangudo, uzo kemene kwe Jehovah ginu ukeni ke sangulido, mu ketso famiri Israel kemesau ginu uni pidio, Maran ke mu basa motadio, mu mhakre ke nu dio motadio, jiu mhake shotse duo di re ke ba pete da tewadio, miemeze ke hui ke peze ke zamie, Thejasanuo la ke bie petu ke zako, jiu ke me tunu ke mezemie, meze peze ke zamiri. Sela Abraham rakese Jehovah, Jacob kinumie zepu ketse, Jacob tengatse salelo, bu jebu tzatzda lelhote, bu punyonyoko meho kishiki, bu donu ajem hatoko kenguki, ukwe azatse kemesadio, ukwe Jacob la kemesautse kemesadio, mu Israel kepenyofe kreprinu tadio. Siro ropfenu ke kreketako halela lidio, mu panya ke bakwe ke Kethodie lilidio. Korint miego kerüu Diekepu kuso Kethodie serepu kezo. Utsigi tupekeba. Kristae ke penyofe ke ku mu Mhasituo. Ke Khrielabeinuo krus tiu kataketu ko mhodzunu we kenya diezo. Deri ke lalie keta ukolawe su uke penyofe ke kuzo. Su se tupekeze amhakesi mieko pasi pekawadio. Mu mhasi mhalek ke ni toko hale tsebie ke Mechü Tsali. Hakesi mie kirapu baga, lese ke si toko kirapu baga. Diekepu nu Kephrü ke siko kirapu baga. Uke penyofe ki zu mhasi pie ke nyatse zowatla mome. Sela uke penyofe mhasi we Kizu utuo Mhasise uke penyofe silimo. Kenya die keta po pupie mi Khedi pele ke limie ke Liezietsu Ketshe uke penyofe medota. Judako zasingune mu Greek meko Pfhe. Deri hiezowe Kristapie krus ginu gukewau se petaya. Su judako nike mo Diekepu, mu judake mo kola kenya Diekepu zo. Deri
Kielieketa Judako mu Greek Meko Lazowe Kistae Ukepenyofe Keko mu Ukepenyofe Mhasituo Kekhrielabeinuo Ukepenyofe Kenyae Temie Mhasituo Ki Mhasituo mu Ukepenyofe Tatsmejeri Temie Ki Metsakuzo Siro Ashide Direko Nieko Tuori Liezietsu Rokasji Temie Kitanu Lesero Nieko Miekekra Hakesimimo Miekekra Kemetsamimo Miekekra Kevimirimo Deri Ukepenyofe Hakesiko Kengasuketula Kizunum Hasikemoko Kedalite Mu Ukepenyofe Kemetsako Kengasuketula Kizunu Ketatsoko Kedalite Siro Ukepenyofe Kizunu Pale Pezake Yakazako Biepedzwaketula Ukepenyofe Papurikemo Khedi Mie Ulepetse Mu Uti Yakazako Kedalite Sidi Mi Puribu Ukepenyofe Mozunu Kemelhamuliketula Pue Pista Disuginu Nie Kerüro Bozo Ula Ukepenyofe Kinu Mhasi Siro Mietoketse Mu Tse Kemesakelie Jiu Urakeliu Tsede Mu Siketula Su Tupieje Ukepenyofe Kemholie Kejaobu Nipu Ginu Kemholie Liezietsu Si 这个做。如果是哦，跟努海巴的阿不太家查来的没说。第一说头一个吧，要开头不。第说着不马个人，给Vilhoulenuo边有个个子啦，给他这边是定只是要喂。你不说着，这都是谁人？阿给他吃头不是谁人？谁的呢？也个户马头吃过，也个户啦，他家吃多的谁他来的喂，那可是这。也开头你不，那这边是的也太没有个子。一个该是若哈住哈得不，这都是谁人？没我的，你说的你评论来的喂。那他一个在巴黎，这边一个没有个子只是这，一个不能，他家我给里面吃排回去你不，一个你不，这里弄人给里面的，一个不这都是谁人？那他家我给里个Pfhe一个这里个吃那是谁？一个还得是给里来呀。一个那这边一个给这个，二个没对的没，一个不，还个二个个啥事情？不得把到很多你不，那一个在把么？那这边一个给这，我给他提这个那是谁人？你他家给这边一个吃的，一个不呢，我的提这个啥不是这个谁嘞？一个不提这个啥呢？他可不是这里的，他可给你那拉巴里的喂，你不，他家那么热，一个给we给滚了呢。一个还给米个子嘞，我做个猎人喂，但是那这边一个米不个子，只把做个子一个不是搞个啥事情，你不一个，这都不个嘞，后面呢，那这边有个子，我跟你的说的喏，我们他妈吃这个嘞，我跟你说的，来的弄吃死掉的来把多，那我跟你吃不搞事情，后面呢。太别个没事，我别个没事，不得来把多。那还个别人是个没扎实，那这边还个人只是这。后面呢，他弄做法，给写个字这个噻，给故意给没写个字这个噻的，他弄人，他弄个没写的，你评论来把多哎，那听个不了，他弄个二边还个人只是这。你不后面呢，给吃个日子，我保是那儿把的。你不差不多，一个还过来吃喂，我们呢，给吃个那吃的，给烧肉吃的，玩吃，留几还给丢的么？那别对我在这个留吃的去，我过不能你不吃么？给咋的？他吃个没些都是谁人？若不给个别只是嘞，
uko bunu kepelemi kecha uko tsuba ketsa no jabi uko tsuba ketsa sedi konyepo kefika sorungole nzanunu kefika sorungole di nipo vordi heko buka zekro disedin zapusalaje nipo heko kre heko futsanyuko heko pitsumiko kalhorpe sedin pelesawe demi kekare tsamu chedi ubazunu bado ledi kepekroneri nipo Ochomo tacha ukata uchao chelano lele mo badwe obuno uchao chezedi report badaye dereni po yeko chedo hako lari chamo yeko ka chabude ko chosle rika charbi ko chosase oko buno rika charmule nzanono jeoshidi deche hore pisedi ko chosase ke lerche nipo yeko shiro chedo Yego, niñoko, lari chayamo. Tienu sede, jedonu sede di, yego niñoko, Sunday school sede de. No japi sede, he niñoko tsise. Yego niñoko bo, unhichume zinuno. Nke toga radio sede, uchatatsile. Nke pele, shimetsili di nipo. O pesaro, pitsishele Nzaputsile gvimi tsirpreje. Nipo, yego niñoko kalhopian pele sawe. 저쇼고 개표타고 세딘 벨레사웨 너 잡이고 겠지 너 대잡이고 겠지 마심할래 저온께 토ker 히디 골피시디 예고니 옆에 탑이고 부 크프리는 놀모 차오는 볼레게 위메 첩체글리 대잡이 히니뇨 거리즈 쓰지 니보 예고 저 도쇼로 맹우디 ler레게 미 예고 바후레 예고 Nke toka hidiko renzuvodie no jabi sidino yego pastor Dr. Ruokuovilie shezese bonke toka hidiko sevodi yego vatsito yego bu anono Thejasanuo boginu Thejasanuo bobunon yego sevodi yego ropfutse bekosa yego kepeletse ni bekulege vitajabi sevor yego tsosje bokel horpisedin pelesawe Yego mhato chego sedelide, yego mhato krobo tsilidewe, Thejabu hago mhobale, jiri yego mhato tsasavodo, tsakavu petego no nipo, Thejabu no pete mhobale mo, no jabe. Yego chedo, mengudi lerkele, kepelemigo pete tsasidi, yego bu, Thejaga sangule, Decheka saze, Thejaga sangule di, lapa kelemitsa preje di, mahako petego sempelesmo, Yego ke la ke le ni puji Shu Krista zano, nkingu ke meje ke Krüta chasa de we. Amen. Umesendo shirdi zaputsu ke sepetego pe jiwe. Ugo jie diunu ke zedi ketherü ke tole shipre ke zidiu balido. Jido ke zedi progedu Daniel Lese tutte soru ku kerunu kerte tapredo Daniel soru kuso kerunu kerte ta ugo tuye sese parke new to nu liro wal hani budi heteni nu ba Daniel soru kerunu kerte ta muli daro peteke zedi keteri predo potsigi tube gabau Daniel pie losabunu kese ateriene presudo Siro Daniel we lesunu zasivso wagata sizori pue pokiunu vobazo sunu kibu pesonu kirkiko krepie Jerusalem tsavaba sidi pue hamojtsia gazatui kunhie vase kutuju kepenyofkicha mu poteziea Sitze uko ke diu kivor tezo khaswa ke tau pudi hei ke diu no tezo khakese temye ke hupuri za serdonu hei ke diu nkizo ke mosie ke penufe mori temye ke hupokiri charo
porque lupie lo sako bunu sowa tuo ke tse nza tusmo me si tse ke diu sie Mhasituo ke tozo jiu medes mie mu persia mie zo me jidi su Liezietsu. Sitze ke diu diese ko sike siki punu ke mezie seda sidi po Daniel ke lalye ke tio letter da sidi ni ki leta ke mochie po hietsdi po ke la tio da Sela ke diu Diekepu sidi Daniel zevor ke lupie losako bunusua ke diu Daniel ki nke penyofe no Kethodie po Liezietsu ya ke zaubu nke lalejie te petrodo se ke diu po ke dikinu vorta jiu se me vozda ke tsase po ki vomoda mu po ze Vilhoulenuo ke penyu bu bu die zo ginu zabe pete ko ke liu tsile tiene je hapieni pu do di se vor ka ba ko nguli to mo che do chalie tsu ke to ko Dikon go 이거 제일 시작부터 디셀도 뭐
물리 따라오고 디콘 루코부 ketherü 가게 배뇨부 지수다. Tsali. Sato Kekhrieyie Jehovah. No kivike sorhobi hekotse. Heko Kelhoukhotuo semor keso Thejasanuo hekotse ke salam Pfhe nipu. Pfhe de heko Mhasituo bo sevori mhojunusese. Nipu no Noudi kakasmi mhugerin Thejasanuo. Hago sedin le totse ke vonori jabi Krüta mekotse sidi sidi. Khedi Thekha Tsali de Kelhoukhotuo Nipu Jesu Christos ano chasawe. Amen. Liezietsu ke soko Dikon ko Pfhe. Je ke Pfhe ke tipo o ka Kelhoukhotuo Rüsuo botu Pfhe putiselido. Jesu Christa ukelakili ozanu ke nisedi pete ke lushewe Zulu Kephrü Japulese Zasotio mu niko vorbaliro niko Bazhakese liro shir hakinu pileji ke sedi niko Peshisa mu uko pastor bu Zulu Kephrü lesego Zasotio ke nise bien Vimenyo Tsika Kelhoukhotuo yese Kekhrüe Vilhoulenuo rutsa Vorkeze Nipu Zadu no Kechakechü Belho Associate Pastor Nipu Die Se Kesanuo Kepelemi Petebu Kechatse Kesevor Nipu Kerüsuo Kephrü Thejasanuo Ketse Se Kepesi Shia Khedi Die Ne Se Parbate Shizla Kihu Kabalaliro Pa Pfhe Ketse Se Kepesi Lashia Vorkeze Za Kechakechü U Kihu Tsprokobu Kecha nun sevodi kazadi nipu ki umeje meloche ketsa se utspremiko ki chasya puti keba pengu kehu kha ke washe executive tsprokobu body Kesiezie ketsa se kepesisa seshe accountant kam keshe bunri basache ketsa sedi bu pesi shya Kehu kakewashe Philharmonic Group ko tsproko bunuri doyopu basaje ketsa sedi kepesi shya. Nipu jabye po kehu ketsa u missionary kesa kenye parlie mu unyela Thejasanuo ti balido. Eli nila tunyo Kire mu eli Thejasanuo solo unye missionary tsese papsonu Khrielabeinuo. Diobashe Jakinye missionary uko no zalito sekose enoli kiviwe sekose eli nibizonyo kehyo mu eli jijo lam uko kezedi uko mission lienu khodato mu je missionary kasa parkeli nyela Thejasanuo tibaledo mu uko pastor Dr. Ruokuovilie bu Thejasanuo tisu seledo nye pejeri hagi college Uko Dikon mu Dikon fuko siro pastor mikori keze kodi uko keze Thejasanuo me.
ru jisu vordishe ukoki tigiri mu kizeri ke kopete pie atsubate sala tu vodi seyeni ko pete chpie petakili mie chiliji wo mu nyu mu kamasarufu zanunu suko zulu khashe di ukobu anyekoki pukeshko pete chzeli ketula uko petasliji siro hare aputi telakatsori nyeko zesi tuzotuwe uko kenu rebadi keze kechatslido Tiki kaba ke krie ke mesanya pu apu Jehova pejemu nzatsewe ke nyepu no gesedi nke huki pu ke shekemhei tu vodi ki zepete konu seyeni koki dile ke vi zaslie o nyepu siro oko petashe wo yo mu ke mesarfu zanu zulu kapie temye ko tseli nudi no nyoko ketese ye ke kike mesanya pu no ke riroke nyebu ye Jesu Christa zapudie tsudi yepu unye kesare ke lu sedi ye to ke lunu par ke zahalare ke tejesensi yawe ke kike mesanya pu no kino ke vor ke kro ke tefu sedi unye ke lu tsuje unye unye medzubaliodi mebu unye lek tachwa ke tsihije Deri nyepu non kino ke vor le summe dei ke tefu rofa ke ko kapie unye ke lugi tsudi unye nyepu me ke petanya tsudi yo sedi le suppe premium me ko donu ke votiki unye ke vokonu temyebu ye kristal rege temu sili ke to kristal ke vi si muli ke vi no ke ko kapie unye ke lugi tsuje no nyoko nyepu woti telam ketso nyoko zedu zoto ketso puke shikemye do pa kesuko no suko yaro ke guni do di puke shikemye ke ke masanye pu kino ke vor ke kusedi unye ke lugi chasa unye bu sidi kino hasim halle ke tefu nguli di onye pu tie ke petami chudi lugi chunu hichinyo me ko lesuka prenyo me ko bu unye ke lugi nu Jesu Christa ke kesili ke vi Jesu Christa ke kingu ke mejenu vorli ke vi no ke kungu ke mejesedi unye tsuka tefusa unye krosa unye tsupenye pe krasa ke lietsuje ke masanye pu ke kusemuliro temi mhasim halle temi ke vi ke kusedi me puri chatapie dili ke vi ke lunu digi ke di ke lunu shili ke to heko ke kutumo dering ke masarofu heko kruhisuto di puke shikemi rofu heko zetuliro nyepu no sokosoginu nzabu zayetsulia ke tsutui tienyo nye ke lugi nyepu unye to suto di parkeli hatsugi no ke kroke ko tadzasedi unye tsudi unye ke luginu temi ke krabu nyepu ke kresikeli tsuche zapie unye ke tekinu unye ke krunu unye sheze jerie ke lugiri tsasa de ko bushiri ke kruhi ke koyadi nzapulie to haunu thali ke vi no ke kroke kungu ke meje tadza kasuche anyepu chu siro nke huri unye nyepu Jesu Christa zanu unye ke tseke sekemhe nke huri unye shetadi unye lambe himelomu chabatiru non ke huri krusa tseke tepusuche unye ke lu unye lie tokapie njenum pelesidi Jesu hirhakeli uzana apu Jehovanki himejemelomu chayawe amen.
Uko missionary ke sanya la uniwe. Patotsu ke lie pete la ke Thejasanuo mu Ketshe pete biu ke penyu putsia. Tefu go ko toki zanu. Hapo se ke pesi ke se jitie tiche ke sa haunu. Uko ke hu nun hie ke ziza tenie. Tevatie ke bap penguki uko ke hu ke riu ke hu se dedado. Sila pete go bu putia ho le body for ke ze ke pekro ke penyu pur chuche ke tsipie pete go pe sisia siro tiche ke sa ho zedi uko ko tho ke se temie ke sa par ke lie pete go zanu ke ni se di u tsipre pete go ke lusia we uko chido ke penyu die Kethodie se for di uko pe tsola se ke go pastor Dr. Ruokuovilie Bobusier putis seta ke zmoze Miali Pfhe Kekhrieyie Kire na litua Kekhrieie Belho musu se putika sa go pio go pastor tsisido Arna ponuvodaje snu času napjekra vosnu geri prebohu nie bukoratayamo Doki pozo zivi papechayamo arana ponuvodaje nie bukoratayamo Mejewe grapi Satan dokori grapi Vosnu do Liezietsu nie bukoratayamo Doki pozo zivi papechayamo arana ponuvodaje nie bukoratayamo Vosnu bate Pfhe krase Kethodie Asnu ke vophe bate Nie bukoratayamo Gichnu Doki pozo zivi papechayamo arana ponuvodaje nie bukoratayamo
Gesù Cristo che nu che merre che ningu che li Cristo mie che merre che deri unisi mu che deri utsa che te fusi nipu kori radaya che mo te chupunu che le che chache che pelle mi cose di tu di u che pegno fa la mu alla che se tu de haulanu gizunu hakere so feze che se so shiri che pelle mie ussa da ya mo nipu zabu zaye mu te te rufu che lu tse tiene Judako zasi mun mu Greek mie ko Pfhe Deri hiezowe Christapie krusginu gukewa use petaya su Judako ni kemo diepo mu Judakemo kola kenya diepo zo Deri Gelie keta Judako mu Greek mie ko lazowe Christae ukepenyo Pfhe ke ko mu ukepenyo Pfhe Mhasituo ukochedo Kesiezie Krista ukepenyo Pfhe ke ko mu ukepenyo Pfhe Mhasituo Calvary ginu Krista tsutikese hauze rakrakasasne ukochedo ki tezetese news nu nguli ke ba social media koneri taba ke tsupuliro pi Assam nu ko Bhutan ko border ki kepeleme ke huki kenye se biepeshuwa ke tse tsipahimi ko vo soko vawa ke tse uko soko se petake se musaba mi fupo unushodi kradi ke sheka tozo shiri hanu tazuto puto ke hupo tsuzo shiri te tse hau chiedali lo ke tse po punu ke shosedi ke petse ke se zo shiri tudal ho ke tse sedi unushodi kraba ke tsiri musa utivote pies sangma po vapo parliament nu pudie kristamie ya pieketse government ki puketse government we kristamie ko yar kerhukhtuo ketse mori india nu nan petebu Khrielabeinuo lutuo ketse pukesela heko niseba tefuseba mupwe puketse aslanu letter puri akini diepuri tupie prime minister tse ketse po diepo la pirchidoki sedi temiko circulation sedi kazaba ketse musaba meche jetiu nu puketse kristamie fe gizu nu sinmo to the most unwanted voice in the secular world is the voice of the Christians Kristami ko fe sinmo ketse kristami ko dieren nmo ketse kristami ke pelemie isiseliro temie ukroda ketse suren nesedi unimo ketse oko kizunu je haiketse tipunu vorje oko chedo kesedi Krista Calvary Krista krusginu ulashedi rilashikelie how rekrasana Corinthian meko Kerüsuo tutepo kusuku kereteta nunu serapo ketolese Kephrü prepiogo kazasete uko Corinthian meko ke huze uko history go soko mehope dezolo deri Paul lesutupie Corinthian meko tsukese cross to jepusaketse the centrality of the cross ukepenyofu dilikevi lieto zaketsunu cross po nu tsudi putipetenu su pemnudi Jesu Christari po japutse Paul shiri pulietopete hauginu tatu ketse rakrake sasne Paul pusas ketse a Christa semu po rilashikelie sisanadi amengu tsudi sedi kechatsu yali ketse po sedi kezaris Jesu Christa cross how mehoseliro le ketolese petiunu Ketolese ke we nushiri ketolese ke saunu zoshiri Christa cross how ketolese ke we nu meye meludi tuzomo deri ketolese ke we su chadapie ketolese ke saunu tsedi Jesu Christa bu vordi cross mato how tsiti ke se ketolese nu ogo mulia
ne pia sangma jepu ke sekimidi pue India mi ki pudi nyeko ki di India mi 2.3 dari percent Kenya hai ke tse kroyo pulanu nyeko ki di mi chebem ha ko tseba yamu nyeko ki di hakolanu nyeko Kephrü mori ki di hakolanu nyeko kelupe ma yamu yeko se percent Kenya zolie dari nyeko ri Kristamie missionary mi ko vordi India num ha ke vitsa ka sa hakori rokra ka sala suche le siki ke vi ka kratsa ka sa po puto po jepudi ari dombosko nu paskeli me po union minister ke kripo jepudi suzo shiri Catholic institution Catholic meleski nu po se protsekeli me po hakimidi India me lazo shiri kidzu lazo shiri Christian me zo shiri ha ke vi ka kratsa ka sa nyokori hakor krasli che Nikore hakola Kristamie Khrielabeinuo ketze pusedi te pusedi pusa temie kidzu no mahosoliro ba ushiri uko chiki India no hau zekese seba person kenye hayo hala temie unimo ketze ha hakwa ha kevuke buwa tu ketze pekawa tu ketze Kristamie bu Jesu Krista kepele mi bu India me tsulho ketze Mori India mie Krista kepele me chiyamo ketze kemi hakoyo person kenye ke ba hakoyo zo shiri zawa tu ketze pekapet zawa tu ketze doni chze ketze ogo hakori sisa Paul lesu tu pie Korintin mi ko chse ketze po hatase ke pu pe Krista ke riu liro pu pu se ketze juda mi ko lae ugo Jesu Krista ze Jesu Krista Calvary ginu shekese how mi pike me supo how sisadi uko pike me satse ketze Jesu Krista Calvary ginu uko Messiah u Calvary ginu shekese uko how sisadi uko pime seketze uko how uko chakatse ketze kike midi hai ketze po peleli tu mu ketze uko shidi peleli mo mu uko zasipo Pfhe zasipo cha Greek mi ko uko Jesu Krista Calvary ginu sheketze House kanyam hatopuzo. How ukalali tuo ketze pelle ketze. Calvary pelle ketze kanyam hatopuzo. Mi puri Calvary ginu shekase sedi ukalakelie tsaliamo. Morisu sedi ukepenyo fatsaliamo. Kekhrielabeinuo na ukotikie. Calvary ginu ugu ketze. Calvary ginu ugu ketze tese hato. Keru gumiko mikedukrimiko. Ke die shotsia ka jame ko rabi krusginu uguya ke zepu barbarians ko how susedesa ke puya mu Greek me ko how separdi kaza mu Rome me ko uko how sedi Rome me ke mo me ko gi ke pechepen ka ke die me ko gi khasya there Calvary setse ke Rome me ko lazo shiri sedi uko temi megi uko seye megi ke die shotsa da zo shiri how sheza how we kapye uko seye megi tslo ketze uko putsidi luya ketze mebu sheza how mul ho ketze ke Khrielabeinuo na how we ke me je thor ketze sebo ketze la thenga sebo ketze la Rome me puribu how setzel ho ketze sla vapo temi ko Rome ko tsapahi mi ko Paul tekeli tiki po punimodi ari Rome citizen po ari Rome seye mi po ketze po sedi puso ketze tsapahi mi ko su sidi mi cheda ketze mulie Paul lesutupie pesikese cross seute meta kepele mi ko Greek mi ko shiri Juda mi ko shiri Jesu Krista peleli tadi uke lulu ketako. Hakwe po pusu ketze niko ke luwe Calvary uto cheke diwade. Jesu Krista kinu ke form hasi uto niko ke lu cheke diwade. Niko tiedze temie mi urhule ke simirimo. Terupfele ke simirimo hake simirimo. Neru Krista Calvary lanu niko ke lu cheke diwade ketze po sedi hako kipu. Krista po Calvary ginu shekese cruz hau. Tie temeke lupete tseke dikese. Peleke li mekola hau uke penyo fuke kupo idi
Katolese pu. Pelele ke mokola hau kanam hatopuzo. Mu pelele ke mokola hau ngu metsu ketsu hau kren ketsu hau ti ketsu viepo. Deri uko Krista pele ke lekola Calvary ginu uko ke kro voria ketsu. Ngu ke mejiri Calvary ginu mulie. Ke zova ke liri Calvary ginu mulie. Uke penyu feze krietotsu ke liri Jesu Krista Calvary setsedi rilashe ke liginu uko uke penyu feze di krietotsu li ke vi ngu ke mejie chakrape uko tsakesa Calvary ginu zo. Calvary utuo Juda mila mi pika mesopo tse shiri. Greek mila kanyam hatopo tse zo shiri ngu ke mejie ke la ke li ngu ke li kwe tisonye uke krumuli ke ze hatopo. Juda mi ko uko ke luma hosoli ro uko ke kuo ke semi po vordi uko suprasa ke to mengu mushi ke tsepo feto uko political leader po temye po ke kuo pamhasi nidi vordi uko suprasa ke to po fe mu mengu to ke tsepu mu uko ke lu hatiki uko ke lu zema hosoli ro uko hai ke tsepo temye ke lu jono me hosoli ro uko hai ke tsepo semor so bigetse tapunu to zosi uko krata ke vipo uko mi dietsa chapi mi bu uko paraf chapi to da getsala uko suprakasa uko ri party mi zedi ketidi lule ke vi uko krata ke vi uko suprakasa po semor so segetse tipu no basi dera hai ke tipu no uko penyo fe punyo Jesu Krista bu nyoranyo mi tsedi penyo ki zunu for bobo political leader ka zapotsa Herod ke ku ke mi gatsa sedi penyo ki zunu for mo Nere pubu nyoranyo mie tsedi penyo ki zunu vor mu uko hau ngusedi uko nimo getze uko pese getze ke mi getze kidi he mesayau hakim yedi sedi getze levida hiko mesayau e poke ku ke ni bom hasi ke ni temie soprale ke vi getze temie po getze mese nyoranyo mie putupo mezori puli sikemo hai ke tsu yupo kikim hedi sedi heko mesaya utsada di uko nimo pi uko nyoranyo me yupo uko mesaya tsedi penyo ki zunu ke vor uko nimo zo vodi uko Jesu Calvary ginu sheke tsu ke to uko nimo ke tsu uko expression no tu musa uko nimo di Jesu hakipu nuri temye po hakipu nuri chige tsike mi ge tsu hakipu nuri uko kala ke li uchli lo ke tsu uko Jesu guadi Barnabas khabe uko tsu ke tse viko ke tsu uko saka tsu puvoda uko ke lunu mu hatiki Jesu penyo ke vortiki zema hosli ro la tapo uko Jesu nyoranyu me tsudi penyo ke vor mesaya tsudi penyo ke vor uko sungusdi uko nusebie papu tsu la tapo Herod ke ditsudi sungusdi michibie papu tsda ke dimipo penyo vortche ke tsu su sisdi uko michibie papu tsda ke toleso vachaya ke tsu ko judami ko zepu ke tsu uko Jesu guwa tu ke tsutiki uko peshiri po guwalie po sunu Barnabas kalaswalie ke kilamono uko ke lujono e uko chike vonyu tiki mipo ke die mipo kalasya ke tsala sigetsala uko Jesu kasotu ke tshe stiki uko nimodi Barnabas kasunu ke tsa ni uko hakatsopu ke tsa hiko tepiu felivi mu tepiubu hetsugi mu hinyotsugi tejubu hekotsugi mu hinyotsugi vorche ketsupu laka tolesava chaya ketsuko puketsu Second World War tiki Holocaust Hitler party judami million suru dukrikawa how po outcome po uke penyo fum hodzunu tepiu felivi ketsu mu uko nyonyogo ke lunu how bu tepiu how tejubu ko nyonyogo tsugi to nuketsu kudupo ogo associate pastor ka tosenya hanu zaputse pe vise ka sero kraba de how hai ke tsupo ke tse ke tolese va chaye ke sago puya mo ke midi judami ko ogo Jesu ngupi ogo nimo ogo Jesu ngupi ogo nusepi
Greek mi ko uko hasipo fapiri luya ketla mi po Calvary ginu sheka shesadi kizu kalalishe ketsa Greek mi ko la uko su sisadi uko nakitimizo meche uko zikr tsaketsa di temi ko kedubo dibo putu tamu ke tuke na dipo sedi hake vudu de Calvary ginu cruz ginu po gukewa pe people pedu po gukewa mi po temi kizu kalali vi ketsa Messiah wu ketsa uko mozuki su temi karhanya ketsa kena dipo tsubada ketsa ke midi uko le ke kilamu no uko hasip fudu ya ketsa uko hasip ke suko fudi fudu ya ketsa mu uko le ketsa hasiha fuzo voliro temi kalaki le chauri mule tu ketsa uko chido mining tsu ya ketsa ko ke mi ketsa hasiha fu mekezo voliro kalaki le chau parle zo tu ketsa uko shi ketsa pele uko hatiki Corinthian no ke lumie ko zepu ketsa bawo shiri Greek mi ko mu Juda mi ko Corinthian mi ke zunu lu ketsa uko zepu ketsa Corinthian mi ki zunu hatiki ha poke po fepetenu hakesi mi po muli asi mu hakesi hawe puto po le ke hasizo vodi puto po ke lunu hapeteri po sulanu answer po baketsa po ke lunu po fepetela po chaketse mo richafese to ketsa ke mi ketsa mo haidi po kizu to ripete mu piele zo teneshe ketsa kizu to ripete po hasinunu so ko chake mezelia zo teneshe ketsa kizu solution pujenu to ketsa ke mi ketsa lady lutu ya ketsa oko chake kunu oko chaketse kunu hakesimi hai ketsa tu디 물리 시야겠어 우고 제프 뭐고 저도 레스다고는 스토이스고 제프리아 머리 아리스토텔니고 소크라테스니고 제프리아 하고 페테 그릭미에 하시 하고 세파르겠어 우고 하시가 토조에 데리 우고 하시가 토 하시 차우누 볼레 모다겠어 할라누 볼 우고 기쁘겠어 니고 푸도겠어 크리스타기 능물이왜 Niego febaye que já Jesus Cristo Calvary ginu, Jesus de relaxe que liu, tem haulie de poe Corinthian me colesunu, o coze que me que o coze debate que o coze que o coles Corinthian me colesunu hakoha mulia. Moha que me di o coe hapetenu, hasi wisdom wishiku o co hakekri fe o conun pitumo. Cross seuliro Juda mi mu Greek mi ko Jesus Christa pelekeli mi ko polwe uko kipudi mu uko kelhu thau khapie uko Christa peleli ke mo modze mu Christa pelekeli she uko kelhu se ke medzudi polwe nyekori kize teruke famiri mo hake simiri mo deri Christa pelekeli she nyeko thavi pide ke tsupuba mu tia hako me kelhu me hoseliro bawo shiri apostles mi ko Sanhedrin nu uko pesepiasi, uko se hasigamo, uko se havovusigamo, uko se hapuri, rishidi lutuya ketsa kemomi kemhidi, uko pese, uko nekete, uko ferne yamosi. Mu temi hakwe, uko Jesu Christa, dilikeviu siledi, uko dilikeviu riza, mu uko sasedi, uko ni. There temi hako kelhu, Teriu nuzoe uko titia vakratsdi fudia katsumie bekra. Shikatsala jis pole uko kipudi jisu pelekeli moze nyoko ke luha ke mi jisu pelekeli she nyoko ke luke vipo lude uko mi ke petamie tsede hasi uke penyo fakinu ke vor hasi muliede uko shijimiri nide Kekhrielabeinuo na Jesu Christa pelekeli miko uko ferene uko shemejidi ludoda ketsa uke penyo fakinu ke kro ke kumuli da ketsa polwe soko sosedi ke medzma history nous oshiri me hoseliro temie ke lu ke pelemi ko ke lu Jesu Christa liepie uviecheli di parkeli miko ba oshiri ke dimiko mu ke dimie nyufunyo ko kings and queens uko tuo Christa ke pele gospel dili ke Vilhoulenuo
Mesasesher Sakata, nurse Sakata, nurture Sakasa, Timmy Hakim He Katsukropuri, Lerda Gata Oko, Mulito, Kenyoke Puker Liro to Musalivi. Mohakimidi Uko Kelume Hosoliro, Polware verse Mefetetanu, Pushakata, Uke Penufa, Kizunu, Temi Mozuki, Tacher Katsoko, Kedalidi, Sedi Puzaye Tsekelie, Uke Penufe, Pomedo, Pumharpu Nide, Solanu, Po Tie, Temie, Kizu Mozuki, Mhasituo, Zaketsuke Mi, Ketsa Hakozoshiri, Kedalidi, Sedi Pozaputsu, Daketa, Uko Kelu, Sedi Su Medzeba. Uko tie uko ke lu thauzo shiri me hosoliro. Uko ke pelle thauzo shiri me hosoliro. History pugetsa. America me missionary vordi dili ke vise vordi uko tsasa. Uko dili ke vise vor ke tsa sedi nagame tsudo di sevor mosi. Uko se shan me ko kivo to di vorzo ke tsa. Vordi po political situation pola uko reliba ke tsu pununu. Dili ke view zapie uko tsa sede veda ke tsa shigetsa de pu. Mo hatiki mo hosoliro uko ke lu mo America me ko vote to ke tsa temi me ko ke lu me hosoliro. Me seye civilization. Pitsu pigeta so setsa civilization. Ke lu pedesedi lu da ke tsa seye. Uko ke lu mo hosoliro stiki tiche Thekrieyie vogata ki puli genze Thejasanuo shiri uko kiki midi vorshi ke tsa uko origin zo shiri Thekatsori metsilimo uko civilization uko Kelhoukhotuo me hosoliro me zipi bazo. Niraki me ke tsa uke penyufu pu me doboda ke tsalanu. Pu tie seye ke tsa seye ke tatsa. Seye ke me ziyo puzo shiri. Tie nagami ke dakelie. Mori dili ke view sevori nagami ki jinu chese ke tsa uke penyufu pu me dopula hai ke tsa chekelie. Uko dili ke vi che pol lesa tu ke sa dili ke vi za ke tsa dil me hosoliro. Uko shiketsukinu, uko kepele ke lu, mori uko tie, Jesu Christa ke Kristi ke liye, uko tu, uko simu, uko ngulie vi. Moha ke medi Paul sedi Greek me mu Juda me kepele me chile, da ke tsuko kipuba ke tsuke me, uko ke lu zo shiri, Christa genu, uko ke lu, pake kranu vi ke tsili, da ke tsa. Tie me nagami si ke tsa, sili ke rigo kirapu nu sili ga, teca tebye rezunu nume, pasichanu nume, telitenu nume, dili ke vinu nu mie nagami sipekra. Tie nagami sipekra toke tsu ki zu dili ke vinu nu. Tie nagami seyu ze ke peroge tsu ki zu ze ke peroge tsu puchapu laka ke kratoro kirapuga dili ke vinu nu. Tie ki zu nagami za sike tsu. Muri nagami za kie ke tsu. Muri nagami ri tie vodi ki zu nu mie zedi ke pekro ke liye. Haka krame hosoliro uko dili ke vinu nu. Krista sikili nu, Krista kalvari ginu uko la shesedi la shekelie ke kuo hasi teja hako uko kivor ke zenu uko ri hau mukelie zo mu pol sedi ke pelemi ko ke lume zba ke tsike midi tie uko ri uko ke lu hau me hosoliro uko ri hai ke tsiki bunu uko ke lu nguli vi uko penyo fe teje pimor sho ke tsa utsker nyo samor sho ke tsa uko penyo fe kremerudi humor sho ke tsa ukori haiketsu punu vor. Dili ke view gospel lu. Jesu Christa Calvary ginu shekasa. Mu Calvary ginu ke jova ke liye, mu ke liye. Hau temye pette ke lu sige liye ke lu chike dise ke tsa. Chipe vise ke tsa. Mu hau tie temye ke lu chipe nise ke tsa. Uko ke lunu luzo shiri, uko hakoha simungu pe viseli vi. Dili ke viu lamo tuo ke tshe, uko ke luha ke differi tsutu tsi. Kiki mhi ke tse tapunuri tutu si. Lebie hator. More uko dili ke vi hau sili mo ke tshe. Tie te rume reshu ke tse seye ko uko ke vipie, uko bu shi ke tse ke lunu tutu le vi. Po ke po fepetenu ke cheme rikapie badi. Uke ke pete rume ripo reshudi, uke mereke zutsudi lutu levi. Deri uke penyofe po ke krie uke mejenu po tie. Uko seye hauzo shiri ke dalie. Seye ke vi, seye ke ja, seye ke kuo. Po civilization pitche piketa po. Uko mozuki ze. Soko fevozidi.
vor chalanu nu uko zeke seledi uko penyu fume dota ketla gili ke view kapie uko tsa verse me fe pengu nu pole pusaketsa uko penyu fu temye mozuki kenya ke mi ketsa hakwa ke dalyedi sedi poza putsia ketsa uko penyu fu hakwa sedi poke dilye thonu luya ketsa pol tukese uko zuri mulie verse kere tefunu Susa tupiekeze a makesimi ko hasi pekawatuo. Mu a hasi mu hasim hale keniko hale chipie kemetuo chwatuo. Uke penyofu kizu hasiu. Utuo kizu mozuki utuo use hasi yaketse. Utuo use hale yaketse. Muri utuo use chapo mejitu yaketse leye kaza hakwaha. Hasi pekawatu ketsa Isaya tu te mefe te feu Kekhrieyie katole se ke proverbe prekese tu nunu po tu Methudi tu la kese viepo mu po tu Methudi tu kese Isaya lesunu tu kese tiki me hosoliro judako uko judake di review uko hako Eziria meko kidiu senaturep Eziria me ke diu uko pendut godi dozshera ke tiki uko pekawatu odi dozshera ke tiki uko michetu vodi Egyptian me ko zedi Khedi Tsali alliance Tsali hako ze Khedi Tsali di uko kemiko karja tefuse ke tsake mi ba ke tipo no uko penyo fodi uko kivordi hakesimi ko ke kumiko hasi bitsebi chawatu pekawatu uko ke vuatu uko bu uko Mhasituo reporta tu ketsa mori niko Egyptian miko zedi Khedi Tsali hako ke krumu ke la niko ke miko hiche niko uke penyo fu felice uko uke penyo fu primarily mo uke penyo fu feli mo di ta sedi hako kivoda ketsa na uke penyo fu puni mo di zu pusa mo uke penyo fu halanu judami ko po uko gi puni mo di po ke kujiu uko gi nutsuwa Kekrielabeinuo uko te Kerüsuo ko ke kujie peleda ketla. Hakimidi Israel me ko ke lunu zoshiri me hosoliro. Israel me ko uko ke lunu uke penyo fuzedi ke perodi luketsunu uko zorelipo chemelie parje ke tsupuliro uke penyo fu uko ngumeje ke sasugi dietoli moda ketsa. Te Kerüsuo ko uko nikoda ketsa hako fela da ketsa. Chemelie haiketsala uke penyofu uko gi punimo uke penyofu uko te Kerüsuo ko khiko soko ngupi uko nikoda ketsala pugi uko gi punimo di uko kawawa Diekepu uko bal ke penyofu se God of fertility licheli rietsatie ke penyofu hau uko te hau uko yatsepe visi yadi uko sutsa vawada Musidi uko ke luno mohosoliro uke penyo fukawadi bal rushoda ketsala po shiza po kere po consequences uko ke mura ke di kaza seye ke kokobu uko petsepen ketsa uko pekawa ketsa uko te pileke haki voda ketsa uko sedi kizunu kaza ke jife voda ketsa uko ke lumo hosoliro uko haidi seye ke ko kaza kobu uko pekawa ketsa uko penyo fu jenu pututse uko penyo fu za Khedi Tsali ba ketsa tiki uko penyo fu uko cross uko tsule lonye ketsa seye ke ko seye kaza ko zoshiri uko bu so ko zoshiri pennelie idivor deri uko penyo fu kake washe uko penyo furi uko kawa Kekrielabeinuo ko seyu we uke penyo fu ke kulamo ke tshe hakipunuri mie uko nagame zepudi uko India mi army to war so shiri uko ke de peprewado idi uko shigetsubo puwaya hakimidi uko seye nyulhu kekra seye haiketsumi zedi te retsugetsunu kulia uke penyo fu la nuzo uke penyo fu ke kruo ke kunu nuzo deri uko hau cheda ke tsitiki uko ke meje ke zekesemu kese Calvary hau me hosoliro katole se ka saunu so shiri Calvary Jesu Christa me liewa ke Christa cross hau shime jim da ke mori hau me liewa ke lanu
bua kere ki kim hidi ki zunu vorshi ke tse more temie ke lunu ki kim hidi vordi ya shi ke tse ugo temie ke lunari soko si muya katolese ke sau mu katolese ke we nuri me hoseliro katolese ke we nuzo shiri uke penyo fuke pelemi ko ngumetsu ke tse tu pisetu ugo Daniel lesunu zo shiri ketherü prgetunu prelie Mohaki midi katolese ka saunu zo shiri Jesu Christa pelle ketsimiko Calvary Jesu Christa cruz su sedi uzasitsi ya ketsuko cruz hau pidi luya ketsa hako ha mie upese ketsa mie unekete ketsa mu Jesu e puse ketsa nyego kitzunu hakere zeka sezo tu deri rekraliche mie nyego peseliro mie nyeko peseke zum hoze apese mie nyeko ngume tsuliro mie angume tseketla nyeko tepfulije ketze jiswe bo temiko kipu ugo rakrala ka sasamorso ketsupo ugo kelunu tie nagame kelumo hosoliro rever bieva bagat tipu nuba papepi rese bagat tipu nuba tribalism to ugo tsuprabawa tasaka tipu nuba Ogo political color ko to ogo tsuke ze bawali ke vitipu nuba deri ogo tiogo nagami hapo rakralasa ka sasamorso ke tsu meta Krista Calvary Krista po Calvary ginu ogo latsuke sa Krista Calvary voice po Pfhe Krista Calvary consciousness Krista Calvary Vilhoulenuo sedi ogo kelhu tulamorso ke tsu tietemie rever bieva ke tsu ti hauno Kepuke midi tribalism, political colors. Temi haidi rever bivazaga tsatia haunu uko. Ke krikikiri tiaha. Calvary voice, Calvary feu. Mu Calvary conscience hau sedi. Uko ke lunu lu hapepi samorso ke tsa tipu nuba. Temi tuo Calvary hau metsuri luyazo shiri. Krista hau pukeku. Pelekeli mikola hau keku pukeku. History no zoshiri mohoseliro temi haidi Christamie pesepem ketze Christamie peseketze der Christamie pesepem ketzela hakiponeri su kinye khalimozo su petzlimozo siketzu zomona pekawatu di doshotskramu Christa dilikevu krumi ketze muvor vordio history no kedi tsvor ketze Constantine tiki po Khedi cheketse po terre nouveau dodi po dodzo kabaki kuzupo pomhono no po pemakete po pomhono no pemaketsu liro Calvary musi mu pomhono no po kipugetse no Calvary cruz house di nkedi revenu zasi tseliro flek no zasi po tseliro how kapie zasi tsedi no to voliro no quality o ketse po kipusi mu po share di tezen how fe Christami go kapele zeketso di po Calvary cruz how kapie po zasi tsedi po terre nouveau katokratso po qualie seye ka krapen nelie Mohatikinu, Constantine Tikinu, Dikepu kapie, seyu, nan tsuketse, Hakimidi Christa Dikepu, where Temikakra, Kelhoukhotuo, Puchapu Zazo Shiri, Temia How Peleketse, How Sedi, Unan Tsuketse, How Tse, Dikepu Hakimidi, Putikinu, Kidze, Temikakra, Kelhoukhotuo, Vorkelietse, Mohakimidi Christa Calvary, Mohoseliro, Sedi, Kidzunu. Kidzu zo shiri conquer, kidzu zo shiri penne ke liye. Ke huze tu ya ketsugo puketse Constantine tiki ke hukwe somhodze. Krista kepetse kepennetinu zo shiri uko. Krista kepelu pedzwamo. Uko Calvary su ginu uko ke kungu ke liye su pettewamo. Uko Jesu Krista Calvary tezetsa for vorketse vordi ke di hautiginu pubu muke liye. Sedi kidzunu umochekelie zepu hakimidi kidzunu tie uke penyofe Calvary haubu kidzu penneswade mu Calvary hauginu kidzu pennesedode mu Calvary hauginu uke penyofe ukori kelalie ibrigo lesunu pusekete ibrigo lesu tukesitiki Jumiko, Judamiko, Jisupelekeli miko, Ketizeke petavor ketala uko, Jishidan hey bagets a tipu nusi, Uko rechitan liekevi, repretalekevi tipu nubasi, she gets a la ibrigo lesutukesu, lesutupi uko tzadi, Vapuo,
Jesu Christa kepele haunu vorli di rupur chishila na li ro phake kripuri sedi nyoko kalala likitu bamo Christa Calvary sheku phake kritu mo ketsa poe pusa mo yibrigo lesu puke setigi po mo sajeri pusa sheze kishimi ko jeri pusa Livi mi ko jeri pusa ni Christa po uko jevokazato igetsa sedi pusa mu puzo ke mo she phake punuri kalakeli tsakekri ke ko tsakekri phasi tsakekri bamo ketsa poe sedi pusa uko kepele ke lunu zo shiri pele vordadi Richilana duoli ro. Kepele hause touch hause vimodi ugo how terralada duoli ro. Lesa tupie I brigotsa kese diura krakasasuke. Ugo lazo shiri galakelie. Sacrifice kekri la balil hode. Haidi chishira li ro. Ke vi potazago metawadi chishila duoli ro. Reprelada duoli ro. Hake vi kekri ugo ke lunu. Vor sali kito uke mere bamoda getsa ugo shiri rakrakasasuke. Jesu Christa Calvary hakim hidi tie temi ke lunu temi ke la ke liucha ki junu temi chataucha ki junu ke kotoucha tigi zo shiri Jesu Calvary ginu shesdi rilashikelie pu krusulanu pu tigi zori digeta Johan lesutupie lesutuke se ogo revelation nu mukelie Johan we pu thadi musidi me puri pidi lesudau Prisile kituo su bamoda gatsala busu mudi bunusho pitasi sitaru jisu Calvary ginu shedi rilashikelie po pirdi po shupu hautsele viga shupu hau prisile viga ikatsa tipunu po pirdi lesadau prigasa sidi revelation pushipu temye history pushipu chapter pudi temye je se hago po separ sakata Revelation nu pesikasa lesson nu tusetu getsa ogotso mulie mohake midi Christa po tigi zo shirisu tsili kesu tsada getsa ke krilamona Calvary lanu po Calvary setsedi hilashikili ginu Calvary ke ko Calvary lanu po su tigiri su tsili ke vi ke kongulie de musuke midi ki junu zo shiri tigi zo shiri ogotie Christa lanu hau mulie de Kristalanu ke ku hau muli de ogo peteri tie hau rakralaka sasomor ke tipo ogo kiba ogo kivorde ogo peteri tie Krista Calvary ginu shekesa pujiu kape ogo krikame sasaketsa fekekra jedi vorketsuko soko feri krikame sapie kraku wataketsa Jesu Krista jiu fekekra bozo shiri Pie krako wada kitsa. Putao zeme ta Thejasanuo meria. There is ke puma krakame saketsunu. Krakame sapie. Krapu wada kitsa. Mutie ogo ke lunu. Nke puma krakame sakeliu. Ake puma krakame sakeliu. Sheze ke mere kapia aketsu. Chaka sapo sa aketsu sa Christa Calvary. Uke penyofu ginu mukelizo. Ogo tie oke penyofu ke kro ke ku haulamu tu oke tsushe. Ke pushipuri. Ogo ke luha. Ki tutusi Christa Calvary ginurubi oko kemerer kenizo temito kizu to ki hupotse yazo shiri kizu to Christa pesepem Calvary pesepem Christa miko pesepem yazo shiri tie Christa peledi luya kezamiko uke penyu fukinu ke petsonu zo shiri ke kruke kunguli to ke meje ke tsonu zo shiri ke kruke kunguli to ketherü di Kristazaula luya zo shiri ke krunguli to ke krilamuna o ke penyofu punyu te kunyu bu Calvary ginu o ko lashekesa pujepe krukesa tie haulanu ki zuri po kepelemiko ngumetsuketsa po kepelemiko pekawato doni tsia ketsa o ko musuje Anglican scholar mepo Bishop Stephen Neal po haiketsu po pusa in the Christian theology of history, the death of Christ is the central point of history. Here all the roads of the past converge, hence all the roads of the future diverge.
Popuze que Christa Calvary ginu shekasa hau. Voketa chakopete for the haugi kezo. Move forget to ke lu chau zo shiri ke krida to zo shiri Christa Calvary ginu to. Pelele ke moko uchakrida ke to kuri Calvary ginu zo to ke sedi pusa. Moha ke medi ti ogo ke lu nu ogo tie ogo chike ngu sebali ke to. Ogo ke pele unu bali ke to. Moreo ko to ke hupo tsidi putho jati ke hupo tsidi lu seye ke hupo tsidi lu die ke hupo pudi lu ya zo shiri ogo tsike ngu sebali ke to we Christa Calvary feu mu Christa Calvary fe po keleke medo suzo katole se ke wenu Israel mi ko ogo ke puke se ke mi uko bal se uko yatsepe visu di uko uke penyo fe ke rike penyo fe kawadi bal rosho ke tanu uko sheja kere mulie katole se ke saunu jisu pele me ke judami ko uko ledi uko nieketse jisu nieketse ke tiu nu uko jisu guanu di peshidi kemerietsedi Barnabas kalali di jisu gukewa uko ke lunu mu uko nyunyo ko ke lunu teju bu uko tsugi Pfhe ke uko prakasa ke mi jisu Christa Calvary melie ka waginu uko ke lunu temi ke lunu letzi letsole kenze ke uko chiri uko ke lunu mohosaliro uko petsa ke sokose uko ke tsfsoko sorotili motuzo ke uko ze puya Christa meliwa ke lanu tie temi ke lunu hakere ka crowvorte Christa dili ke vu li ke lanu tie temi ke lunu hake vi ke crowvorte uko ke lunu uko tie uko ethics more uko morality hakopete Calvary ginu vorke tu viezo Calvary chipada ke tshe uko hasike tho ngule lode kidu reverend ratsali uko ke tho se ki watamu more uko ke tho se ki yamu ke sedi zaputsa Dietalanu Mikinye ker tsaketse dipuse ke pusedi adiet talatsene. Encyclopedia tukese temyepo mipo vodi puse ker tsaketse. Ke kilamuna encyclopedia tukese haunu Jesus. Jisu ketsa haunu polha krapidashi, po page krapidashi. Si ketla temye hawe encyclopedia tukesu ki ketsudi ki di subject ke kriko ki dietsaye ke kriko ki kiri Jisu ketsa hau po hakrapida muha ketsa po ketso si ketsa tiki lesu tukese author mi po puki puketsa temye hau ke lu ginu temye ke lu pushie po consequences ki ke mi vortu si ketsa hau ginu hakakrapayale depending on the decision of this man. Morite me kike medi tie Jisu pele Krüsuo kadaliashi ketsa hauginu po consequences teme ke lunu hake vivor ketsa hake revor ketsa teme haugi kadakili ginu ketsa pusa tie uke penye fubu uko Krüsa uko chatasadi useye rever bievze ketsa tie haunu mori tie uko ha political color ka kra lerdi uko ke vke buze ketsa tie hakunu uke penye fubu ketherü hasiseo ko tsudi Calvary fesi Calvary conscience sedi hudi uke penye fuza tsike me yeleke ni pu pesie ke penye fu ke kuo ke togeri die tsolo pastor pesie uko Khedi Tsali nu ni pu chelali do Tsali ku ke kenyidi kere thenie Tsali Krüta nibu puti selalido Tsali ku ke kenyidi kere thenie mule taro pete ke zeshela neri ke lilelo Ke
Jido Kephru Kerüsuo Kelhoukhotuo Borike Kriketsenu Zaputsuke Petego Pejiwe Ego Kitsuke Kikatsoke Shirahanu Zaputsuke Shiro Lerbadi Kephru Kepele Zaputsuke Petego Pejie Kephru Bujabe Petego Tsili Ego Telanu Kesedi Mechü Tsali Go Kerüsuo Hujike Liezietsu Thekha Tsali Mhasituo Jido Kephru Ruokuovilie Khedi Mechü Tsali Thejasanuo Khabiebo Tsili Dikon Kelhoukhotuo do Petego Putiseli Dikon Kerüsuo Mhasituo Heko Tsumuri Heko Segedo Ungozo Ketsenu Heko Kelhoukhotuo Jesu Christa Nanu Heko Thejasanuo Nipu na Heko Nakachanu Luketuo Heko Mhavo Basi Model Luketuo Kizu Zeke Krisi Model Luketuo Nipu Nanto Ndiele View Nyo Jesu Christa Gino Temie Lagelie Sepor de Heko Petsoges Nipu Nanyo Jesu Christa Bo Heko Latseges Dile View Lan Heko Thejasanuo Pfhe Heko Bunipu Ntemie Tsudi Nginu Heko Kemeru Nigelie Nipu Heko Bu Nginu Zivigelie Heko Nigelie Petego Lanu Npejewe Anipu Heko Bu Pfhe No Heko Kelale Dagetsa Heko Sapre Dagetsa How City How Lupe Vipien Zaputsa Legetu Non Heko Nipu Bokatsa Pusachie Ndiu Kechakechü Tiki Judado de Diekepu Bazhakese no Pugese Ndiu Chedorino Heko Pastor Ginubi Heko Petsola Gasalan Pejiwe Nipuna Ntio Heko Kephrü Heko Kesiezie Dile View Nkekru Heko Kelageli Heko Kephrü Ketshe Nipu Heko Buche Don Diego Ginu Heko Tsaka Salageli Tsilichie Nipu Pelle Kamomie Lawe Kenya Diedi Puya Gazaleya Gaza Diekepu Krüsuo Ginu Krüsuo Ginu Nipu no Heko Kekhu Heko Kesiezie Tsakalanun Pejiwe Nipu no Ntio Heko Ketshe Tomi Tsakadunu No New Jesu Christa Cruz Ginu Heko Sapragilano Heko Kethejasanuo
non dienu heko rotsala ke suke midini pu heko buchido nkinu ke ko ke sa theja ke sa sedi to pagali metsuli chie heko mato tsuke le pette ko lanu ke theji ka bien chiawe nza pu pette ko mon theja khas ni pu heko ke khoke chela ka panun ke me saro pu bu heko mi pu pu ke tse tu le chie di ke theji se di heko ragali ni pu jisu krista zanu chayawe